Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tchiseked yagiye muri Angola, aho yagiye mu biganiro na mugenzi we wa Angola Joao Lorenzo usanzwe ari n'umuhuza ku bibazo bireba umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho perezida wa Afurika y'Epfo Joao Lorenzo yakoze ikosa rikomeye cyane nyuma yo kwitiranya mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tchiseked, akamwitiranya amazina, bikagaragara ko amazina ye atayazi neza, akamwita Philippe Tshisekedi. Intumwa kera kabaye za AFC M23 zagiye mu biganiro Addis Ababa muri Ethiopia, aho teraniye inama y'umuryango AU yiga ku bibazo bireba Afrika muri rusange, harimo n'ibibazo bireba umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tutibagiwe nuko mugenzi we w'u Burundi umaze gutorerwa kuyobora AU nawe yatangiye inshingano zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ndetse kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahoze ari perezida waho Joseph Kabila yamaze kohereza intumwa z'umuryango wiruka gushingirwa i Nairobi ku Sovure Congo Ugushyingo 2025 mwaka ushize, aho zagenda zo gusobanura umutekano no gutanga ibitekerezo ku mutekano umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Kongo muri rusange. Ikaze na aya makuru tugiye kuza kuba twibandaho n'ubundi kuri tariki 15 z'uku kwezi kwa kabiri. Ndakeka ari amakuru tugiye kwibandaho, gusa niba ari ubwa mbere sanze kuri mububyo mushya mu Rwanda, reba aho ngaho handitse subscribe, ukande kuri subscribe kandi ushobora gukanda kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 nyemerera aya makuru tuyacagagore ukunguku. Reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, duhere kuri perezida wabo Felix Antoine Tchiseked yongeye gusubira muri Angola ni nyuma y'iminsi mikeya kuri tariki 13, aho yaramaze kwemeza ko yemeye ko agahenge kazakurikizwa ku gihugu cye n'ingabo zabo FARDC hamwe na M23. Ni nyuma y'itangazo yasohoye kuri tariki 13 avuga ko ibiganiro byageze ku gahenge bafashijwemo na perezida wa Angola Joao Lorenzo kagomba gutangira kuri tariki 18 z'uku kwezi kwa kabiri ku isaha y'isa 6 z'amanywa. Amaze kubyemera ubu ngubu bikaba bivugwa ko tariki 15 uyu munsi ku cyumweru yarari muri Angola, aho yaganiriye na mugenzi we n'ubundi wa Angola Joao Lorenzo usanzwe ari n'umuhuza hagati ya AFC M23 ku bibazo bibareba hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'u Rwanda rukunda kwisanga muri ibyo bibazo. Baganiriye ku bintu bigiye bitandukanye, baganiriye ku mutekano wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nanone baganira ku gahenge kageze ku bushake ku biganiro bakoze bikaza kuvamo agahenge kagomba kwibahirizwa kuri tariki 18 z'uku kwezi kwa kabiri ku isaha y'isa 6. Ku mpande zombi zikaba zaremeranyije ko zigomba kubahiriza aka gahenge. Baganiriye ku mutekano n'ubundi wo muri Afrika muri rusange, baganira ku mutekano ureba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange, ariko nanone n'ubundi bijyana n'ibiganiro biri kubera Addis Ababa muri Ethiopia, aho hari kuba ibiganiro by'umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU baganira ku bibazo bireba Afrika muri rusange ndetse na Afrika y'Iburasirazuba ikomeje guhura n'ibibazo by'intambara bigiye bitandukanye n'umutekano muke. Naho reka aya makuru yanjye nyemera tuyerekeze muri Afrika y'Epfo, nyuma yuko hari kubera inama y'umuryango idasanzwe ya AU ya Addis Ababa muri Ethiopia. Perezida Joao Lorenzo wa Afrika y'Epfo yagaragaje ko atazi amazina ya mugenzi we Felix Antoine Tchiseked. Ni nyuma yuko mu minsi yashize byagaragaye ko ari inshuti cyane magara, ni nyuma yuko yagendaga amufasha mu bibazo bigiye bitandukanye barwanya umutwe wa M23, ariko nanone ukabona ko yegamiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amushyigikira mu bibazo bigiye bitandukanye. Byaje kugaragara ko atazi izina rya Felix Antoine Tchiseked, ahubwo baza kugaragaza ko yitwa Philippe Tshisekedi. Ni ku itangazo ryasohoye na Presidence ya Afrika y'Epfo bagaragaza ko baganiriye ndetse kandi bakomeje ibiganiro na Philippe Tshisekedi ngo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ari Felix Antoine Tchisekedi Chilombo. Ni na perezida wa Afrika y'Epfo ukomeje gushyira amajwi AFC M23
aho yatangaje ko agace ka Ituri gakomeje gufatwa na M23 mu gihe bizwi neza ko kafitwe n'ingabo za Uganda zifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe Maney, Wazalendo ndetse n'abandi muri rusange. Ibi akaba akomeje kubivugira i Addis Ababa muri Ethiopia. Tunanabwira ko aho Addis Ababa muri Ethiopia n'ubundi hari kubera inama ya EU ya Afrika yunze ubumwe, n'ubundi AFC M23 yohereje intumwa zayo aho abari mu biganiro bijyanye n'umutekano wa Afrika n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, aho intumwa za M23 zawe n'abayobozi batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye basobanura inkingi zabo n'ibyo bagenderaho n'amahame yabo kugira ngo babe bari aho bageze. Ni inama igomba kumara iminsi mikeya ariko ifite byinshi izigirwamo, mbona ko ari ibintu byiza cyane. Dukomereze kuri Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo mu Gushyingo mu Kwakira muri 2025 umwaka ushize hashinzwe ishyaka Resovu Kongo ryashinzwe mu mwaka ushize, naryo rero rikaba ryohereje intumwa zaryo muri Addis Ababa muri Ethiopia ari kubera inama y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe EU biga ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ntumwa zagiye gusobanurira abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye za Afrika, kubasobanurira ikibazo kiri mu mutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikibitera kugira ngo bashakire hamwe umuti urambye ukemura amakimbirane avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange. Nkuhaye ikaze kuri uyu muyoboro wisanzeho, n'ubundi nahangangiye mbaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere sanze kuri muyoboro mushya mu Rwanda, reba ngo wanditse subscribe, aho hari akazogera ukande ubundi ufungura yanditse all kugira ngo tubane nawe 5 kuri 5. Ushobora gutanga igitekerezo cyawe muri comment, ku zindi nyuganizi ushobora kureba muri description, harimo nimero zacu za WhatsApp ukatwandikira kugira ngo tugende tubane nawe 5 kuri 5. Umubwire ngo ciao ciao, andi makuru nakagaruka.